Nibyo reka twinjire ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko unyemerere twinjirane ndetse wowe tugiye kubana muri minota. Banze ngusuhuze cyane, nkwifuriza kugubwa neza, nkwifuriza uwa gatandatu mwiza aho uri hose mu bice bigiye bitandukanye. Mubwira ni ukomeze kuryoherwa n'ubuzima. Abo bitameze neza ni ukwihangana cyane, ntabwo mu by'ukuri iminsi ihwana, ariko abo bimeze neza namwe mbabwira nti reka dukoreshe aka kanya dufite dushima Imana kandi dukurikirane amakuru ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nta kindi kinzanye ni amakuru, murabizi nk'ibisanzwe niyo aduhuriza ahangaha, ibindi bitari amakuru sinzi ubwo icyo twaba dushaka. Rero reka nkubwire yuko kuri ubu tuvugana ibice bigera kuri bitatu muri Kibati Wazalendo yamaze kubyibikaho ndetse yamaze no kumanika rwose idarapo ryayo cyangwa se idarapo ry'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Muri iyi myanya ni imyanya yimaze iminsi igaragaramo umutwe wa 23, amezi agera kuri 6 yose bari bamaze iminsi rwose barangwa muri iyi Kibati. Ariko nkuko nabikubwiye ku munsi w'ejo, bati Wazalendo yavuye mu burengerazuba ishyika mu burasirazuba bwa Kibati. Rero byaje kumenyekana yuko abatari bakeya ku ruhande rwa 23 cyangwa se rw'izi nyeshyamba baje gukorwaho cyangwa se kugirwaho ingaruka mu buryo mwese cyangwa ubundi n'ibitero bya Wazalendo. Abangiye kuba nagaruka kuri aya makuru mubwire ko situation ihagaze rwose hariya. Naho kandi igisirikare cya leta ya Kongo cyangwa se ubutegetsi bwa Kinshasa bamaze gushyira hanze itangazo. Iri tangazo rimo MONUSCO rigaruka kuri FDLR, rigaruka rwose kuri byinshi ku Rwanda. Ibi byose tugiye kuba twabireba muri ibikuye muri iri tangazo, tugiye kuba twarisomera hamwe. Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo ati nitwe twenyine twe babiri gusa dushobora guhagarika intambara, nta wundi. Ati ni njyewe Tshisekedi, abwira perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame. Ese ibi koko nibyo? Ese ni ukuri? Niba ari ukuri se koko bizagenda bite? Turareba iri jambo Felix Tshisekedi Tshilombo yingiye kuvuga rikomeye cyane. Unyemerere tuze kuba turi kumwe 5 kwa 5 tubisuzumire hamwe. Ariko reka duhere ku mirwano nk'ibisanzwe, urugamba rudasanzwe kandi rukomeye cyane rwari imbere y'inge. Ndakubwiye mw'abantu mwe, ibyongeye kuba kuri 23 ntabwo ishobora kuba yabyibagirwa n'akara gato. Nugera ku munsi w'ejo ku itariki 10 ubwo twari kwa gatanu, imirwano ikomeye cyane kandi idasanzwe yaje kumvikana guhera mu masaha y'urukera cyangwa se guhera mu masaha mu gitondo kugeza nimugoroba. Umunsi wose urugamba rwarimo rwumvikana. Mwamuntu we, Wazalendo yari yacanye amasasu, yari yacanye imbunda, yari yazishishe hano muri Kibati muri groupement ya Rubireki. Niho byabereye ku birometero birenga 100 uvuye Warikare mu kigo kabisa. Niho amasasu yararimo kumvikana muri Kibati. Wamuntu we, n'imirwano mishya hagati ya 23 ndetse na Wazalendo. Kibati nibwo yaje kuba rero kuva mu gitondo cya kare imirwano yaratangiye. Wazalendo niyo yagabye ibitero mu Ncelami ku birindiro by'inyeshyamba muri kara gace mu midugudu yose ihakikije. Ntabwo Wazalendo igeze byitaho, cyategetse no ko abaturage bagombaga guhagarika ibikorwa mu rwego rwo kugira ngo mu by'ukuri urugamba rugende neza. Nyuma y'umunsi umwe gusa imirwano ikaze ibaye hano muri Kibati, Wazalendo ihanganye na 23 mu myanya 5 bivugwa ko yari yafashwe muri Kibati hano kuva mu kwezi kwa 4 kushize, kuva mu kwezi kwa 4 nyine ubwo n'amezi 6 aciyeho. Kubijyanye biravuga ko imyanya 3 yabohowe na Wazalendo, babashije kuyambura umutwe wa 23 ndetse kubijyanye n'abapfuye amakuru avuga ko byibura ku ruhande rw'inyeshyamba za 23 abagera hafi mu 116 bapfuye, abandi babiri ku ruhande rwa Wazalendo ndetse hari n'abakomeretse. Abakomeretse bombi bakaba bajyanye aho bita Kibua kugira ngo bavurwe. Kugeza ubu imibare y'aba 23 iri hejuru y'ijana.
baguye muri iyi mirwano wamunuwe. Aha hari defense cyangwa se hari ibirindiro bya 23 ndetse byari hamaze igihe kugeza ubu Kibati. Ubu tuvugana biravuga ko hatuje, abenshi bahungiye mu bihuru, abandi bakomeje kuba mu ngo zabo, kuko ari nako Wazalendo yari yasabye abaturage ko babigenza. Tubutsa ko Kibati yari maze imitsi yobowe na 23. Iki kigomba cyaje kubiramo imirwano cyangwa se cyaje kumvikanamo imiripoko na za nyamugigimba, ariko wamuntu ngo ibyabereye anga Kibati nabuze ukuntu nabibabwiye, ariko ngo ntabwo byari byoroshye. Imirwano nibwo ngiye gutangira mu gitondo cy'ejo. Iyo mirwano mva turimo kuvuga Kibati muri Rubereke majyaruguru ya Kivu, inyeshyamba za 23 zitana mu mitwe na Wazalendo. Wazalendo yari yagaragaje ko itaza kuborohera. Nakubwiye yuko bavuye bita Miban mu birometero 5 ndetse barakomeza bazano Kibati. Mirwano itangira ubwo ku isasa 11 za mu gitondo. Intwaro ziremereye zumvikanye zoroheje, ndetse urusaku rw'amasasu rwumvikanye kugeza amasaha nimugoroba, aho Wazalendo yari bigeze mu gace ka Habula igenda ifata ibice rwose. Lokalite zigera kuri eshatu zamaze gufatwa, ndetse Kashebere na umuhanda Kashebere mu Ngazi uyu wari wahagaritswe n'imirwano rwose. Wari wahagaritswe n'imirwano. Urumva ko iby'urugamba rwabaye imberenge, urugamba rwongeye gukara, urugamba rwongeye gukomera cyane, urugamba rwongeye kuba urundi. Amafoto mfite ahangaha aranyereka ko Wazalendo baramutse rwose bameze neza cyane hariya, ndetse nta kindi kintu baramukiyemo, rwose uko birimo bigaragara. Barimo barakora iki? Barimo wa muntu we kwitegura nyine, ndetse bararinda 5 kwa 5 ko nta gitero shuma gishaka kubagabwaho, ariko bamaze kumanika idarapo ry'igihugu cya Kongo mu myanya bigaruriye, ndetse abandi bari mu turimo nyine two guteka. Wazalendo nyine bamaze kugira icyo bamaze kuba bahacakira. Bravo kuri Wazalendo. Reka rero nkubwire yuko atari yo makuru nyine gusa tugufitiye, ntabwo ari ibyo byonyine gusa tugufitiye nkuko nabikubwiye. General Sylvain Ekenge Bomusa, uyu ni umuvugizi w'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, amaze gushyira hanze itangazo. Ese iri tangazo ririmo iki? Iri tangazo wa muntu we ririmo iki? Ndagira ngo dusome cyangwa se dusomere hamwe inyandiko rwose ikubiye muri iri tangazo. Tubirebere hamwe nta guca ku ruhande, kuko ari byo byiza, nkeka ko nibyo byiza. Ni itangazo mbona ryashyizwe hanze mu by'ukuri na Ekenge Bomusa, Sylvain Ekenge Bomusa, General Major. Murabizi uyu ni General Major, ni General Major rwose wahanga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu byo yavuze cyangwa se mu byo yagarutseho harimo MONUSCO nk'uko nabikubwiye, harimo FDLR, harimo u Rwanda. Ubwo urugamba narwo ni rwabura. Ni itangazo ryasohowe nanone ati mu rwego rwo gushyira mu bikorwa icyemezo cy'ibikorwa cyemejwe ku itariki ya 1 Ukwakira 2025 na komite ishinzwe ubugenzuzi ihuriweho n'amasezerano ya Washington yashyizweho umukono na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Repubulika y'u Rwanda ku bw'ubwunzi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ingabo z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirahamagarira imitwe yose y'ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo imitwe yose y'ingabo ifashwa n'u Rwanda ndetse n'ishyirwa mu majwi nka FDLR. Nanone dusaba MONUSCO mu buryo bwa MONUSCO ko agamije gusura mu gihugu bakomokamo. Ni ukuvuga ngo yasabye FDLR, avuga ko bagomba gusubira mu Rwanda ndetse n'indi mitwe yose. Ingabo z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirahamagarira kandi abaturage bavugana ndetse n'abakorana na FDLR kwitandukanya n'izo nyeshyamba zo mu Rwanda, ndetse no gukangurira abantu bo muri bo kwiyegurira bidasubirwaho abayobozi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa MONUSCO. No kuvuga ngo icyo ashatse kuvuga hano, abavugana
na FDLR n'abagize FDLR bagomba guhagarika ibyo bikorwa, ndetse n'abamaze kujya muri FDLR bagomba b'abanyekongo bagomba kwishyikiriza uruhande rwa leta cyangwa se MONUSCO, hanyuma FDLR asaba ko basubira iwabo. Ni mu gihe habaye ukurwanya ndetse no kwanga kubahiriza FARDC ikurikije ingingo ziboneye z'amasezerano ya Washington izakomeza kwambura intwaro ku gahato cyangwa gukoresha ingufu. Bivuga ngo FDLR niramuka izi nyeshyamba zituruka mu Rwanda niziramuka zitemeye ibyo Kinshasa cyangwa se igisirikare cya leta ya Kongo cyasabye, ati twe tuzakoresha ingufu cyangwa se izindi mbaraga. Ingabo z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziributsa abasirikare bayo bose ko bibujijwe gufatanya gukorana mu buryo ubwo ari bwo bwose, ndetse n'igishoboka icyo ari cyo cyose na FDLR. Kurenga kuri iri tegeko bizagaragaza ko wabikoze agomba guhanwa cyangwa se kwibihano. Ingabo z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirasaba FDLR mu by'ukuri koroshya inzira y'amahoro ikomeje gutangwa, ndetse ahirindwa kumena amaraso, zigasubira hehe? Zigasubira mu gihugu. Ni itangazo ryashyizweho umukono na General Major Sylvain Ekenge Bomusa, avuga ati rero FDLR musubire iwanyu, mureke kuduteza ibibazo, tumureke kuduteza ibibazo rwose. Abivuga neza hariya. Felix Tshisekedi yavuze iki rero? Ni mu nama ya Global Gateway Forum yabereye i Brussels mu Bubiligi, Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yasabye Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ko barangiza intambara iri kugaragara mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse mu by'ukuri ngo ko ibi byaba ari ibikorwa by'ubutwari. Ni mu ijambo rye ryibanze ahanini ku migambi n'ibikorwa by'iterambere no gukomeza imigenderanire hagati ya Afurika ndetse n'Uburayi. Tshisekedi yacishijemo yerekeza ijambo rye kuri mugenzi we w'u Rwanda, ubwo ndavuga umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, ndetse yasabye ko habaho amahoro. Ati rero turasaba u Rwanda gutanga akaboko mu guhagarika intambara, ati kuko nibyo byonyine bishobora gutanga umusaruro. Ati rero ingorane zose zikwiye kuvaho, twebwe twenyine nitwe dushobora guhagarika iyi ntambara. Uwo ni Felix Tshisekedi. Mu ijambo rye umukuru wa Kongo cyangwa se w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaciye amarenga, ndetse amenyesha ko mu by'ukuri u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari byo bishobora guhagarika intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Tshisekedi yasaga n'uworoshya imvugo ugereranyije niyo yagiye akoresha mbere ku Rwanda, ndetse avuga ko mu by'ukuri kuri ubu yifuza imikoranire ndetse n'ubwunganizi mu rwego rwo kugira ngo aka karere k'ibiyaga bigari ndetse n'igihugu cye muri rusange bongere kubona umutekano. Ni Felix Tshisekedi kabisa. Urumva ko ibintu byo byatangiye kugenda bifatirwa ingamba nyuma yo kugaruka kuri FDLR yari yarabaye ikibazo, basabye ko igomba guhita itaha. Umvishe ibyo Felix Tshisekedi yavuze, avuga ko u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigomba gukorana. Ubu rero amasezerano ya Washington, guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangiye ishyirwa mu bikorwa ryayo muri gahunda yo gucyura FDLR, aho bahamagara imitwe yose FDLR gushyira intwaro hasi ndetse n'iyayikomotseho igataha. Ati ubu rero ibi bigomba gushyirwa mu bikorwa n'ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yashyizweho umukono hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'iy'u Rwanda ku nkunga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwego rwo gushyira mu bikorwa icyemezo cy'ibikorwa byemeranijweho nyuma y'inama ya gatatu ya komite ishinzwe gukurikirana ibikorwa by'amasezerano. Mu by'ukuri by'amasezerano yavuzwe haraguru, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yafashe umwanzuro ntakuka. Itangazo maze kurisoma yuko FDLR igomba gutaha, ndetse abakorana nayo n'abavugana nayo bagomba guhagarika ibyo bikorwa. Abanyekongo bakishyiraza MONUSCO cyangwa se ubutegetsi bwa Kinshasa, ndetse na FDLR mu gutaha ishobora kubikora muri ubwo buryo kugira ngo ibikorwa bigende neza, nta mananiza ndetse nta no guteza ikibazo cy'urunturuntu. Ngibyo rero ibyo twari twabateguriye kuri uyu wa gatandatu. Turaza gusubira mu masaha ari imbere, turaba tureba n'ibindi biba bigezweho. Yari Bosco Official, yumva kuri mikoro, amazina yanjye akaba ari Bosco Mutarabu cyane. Hamba nkurikirana akantu ku kandi kubiri kuvugwa ndetse niba biri kuba hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo. Ntucikwe, komeza ubane natwe muri zingano z'amakuru n'ibiganiro. Ciao ciao, hasta la vista.